Pozdravljam sve koji ovo gledaju. Pogledao sam maticu koju želim proširiti potomstvo. Ona je tamo zalegla, idemo sad pripremiti. A matičari to zovu starterom. Sad iz ove košnice moram izvaditi kompletno sve leglo. Legla ne smije biti unutra, ali niti jedno jaje, a kamoli ličinka. Moramo pronaći maticu. I sve leglo prebaciti u druge košnice. Evo, pčela je lagano počela uzimati satnu osnovu, ali to je više neće treba tu. Trutove ćemo isto izbaciti da se slučajno ne bi šta zalomilo. Ne vidim legla unutra. To bi mogli ostaviti matici staroj. Ovdje ima meda nekog. Dobro, idemo sad ovdje pokušati naći maticu. Mislim da ćemo je dati i ovo malo pčela. Ovdje ima jaja. Sad je bit samo pronaći maticu.
Evo, našli smo maticu. Matica je evo ovdje. Znači, s ovim smo završili. I sad trebamo sve leglo izvaditi van. Tu ne smije ostati ništa. Znači, pčela sva ide dolje. I ove ćemo okvire podijeliti sa, stvari, na druge košnice. Ovdje smo rekli da ima jaja. Ovo je sumnjiv. Čisto. U sredini ćemo ostaviti slobodan prostor. Ti si katastrofa. A dobro, to ćemo isto riješiti. U sredini ćemo ostaviti slobodan prostor gdje ćemo staviti jaja od ove matice. Ovo ćemo poklopiti, zatvoriti. Fali okvira. Što se tiče ove matice, ona je gotovo, završeno.
Pčelu treba ostaviti jedno određeno vrijeme da osjeti da nema maticu. Evo, to smo završili. Nabili smo joj jedan nastavak. To je to za sada. Sad ću vam prekinuti video pa ćemo nastaviti na košnici sa maticom. Evo idemo sad u nastavak drugog dijela. Tamo sam pripremio sve. Sad ćemo ovdje izvaditi taj okvir u kojem su jaja. Prekjuče je napravljena jedna početnička greška gdje je okvir stavljen u sredinu ovog trodjednog izolatora matice. I šta je se desilo? Matica jednostavno nije htjela početi zalijegati na taj okvir. I onda sam jučer vidio gdje je problem. I onda sam pomakao taj okvir kao desni do legla i matica je jučer krenula zalijegati. Evo sad ćemo to izvaditi. Malo je ljuta. Puno sam je dirao, a i ružno je vrijeme. Dosta je prohladno. Evo tu je bio problem, znači ovaj okvir sam bio stavio u sredinu i bila je šupljina. Jednostavno matica nije htjela to prihvatiti. Ovaj okvir da u njega zaliježe i onda sam je primakao do onog legla tamo i ubacio je jedan okvir sa leglom koje je zaleženo i popunjeno sa leglom i ona je jednostavno krenula zalijegat na ovaj okvir. Sad ćemo to vidjeti. Jutro sam ovo pregledavao, bila je na ovoj strani i ova strana je zaležena. Ne vidim je, najvjerojatnije sam iznio s onim okvirom. A sad ćemo ovo otresti. A ove sam rupe gdje mi fale okviri jednostavno sa selotejpom zatvorio. Tako da mi matica ne može izaći. Evo, to je to.
Jesu, tu su. Ja idem sad u kontejner to isjeći. Dosta je hladno vani. I ima vjetra da ne bi ovo prehladio. Evo ja sam ovo uspio na brzinu isjeći. Pa idemo to sad staviti u ovu košnicu koju smo organizirali kao starter. To neće valjati, to ćemo morati promijeniti nekako. Rasporediti u 2 vrećice. To ćemo riješiti kasnije. Sirup mora ići radi lučenja matične mliječi. Ovo ću morati rasporediti u 2 vrećice, mislio sam da će stati, ali neće. Eto, do idućeg, pozdrav do idućeg gledanja i slušanja, pa ćemo vidjeti šta smo napravili.